Allez, sorti. Vin pour boire. Oh! Ah, vin On va mettre ça dehors. Oh, oh. Si. Ah. Tak naman na lang, bye. Get! Abang kali ba? Get, mesti. Jab mwen kata ta wè san la ay men. A mi se kouri a. So ba yon kran men. Man a fe a bebe a. La gripe men. Get! Ket kote ti se va tap tuem la? Mwen pati de joudi a papa? Papa la fe mwen nan bay sa. Soalnya saya lah. Pa men bouche mwen bede. Nada, sa pun. Kau sot lah. Mwen pa mwen leve kidem. Kau balik soalnya. Mwen se kwaze. Ne gote ba regle ba mission pou gote voye tire Stevie ya. Mwen se kwaze mission ba la. Mwen se pete mwen nan ida fa. Mwen se pete bouche mwen. Non, ki sot avec lui-même. Pou konen mwen te kwaze li deja. Li gale zam sou mwen. Koun ya, zam nan te sou mwen jodi ya. Mwen gale zam sou li. Mwen tire sou li l babwen. E pa dekoul babwen mwen. L pete tout bouche mwen. Pete tout ne ma vik. Mwen baka nan bay sa yo nou sa yo tout basi yo kmetem la den. Carlota depois mal quando me escrevia. O Elvados, nem boa figueira lá. Jusqu'à présent, a mãe. Li bon mwen se kalot sivis de ba yo. Por isso tá na kuma fel lá. Mba zoli pa moun. Mba rap tire revaj. Mwen konde fom de tire revaj. Ase li te gale zam sou mwen deja. E jodi a zam nan te sou mwen. Sak fèm mal tire revaj la yo. Mwen amene a maltrite. Tout sa ou menm ki la kouz. Si mte voyaje a la, mba rap jam nan tout basi. Mba rap jam pete bouche mwen. Ngou pla pou misi, wè se nou pa bak pou nou retire misi nan la vi. El va boku nou. Kon wal fè pou retire nan la vi Kon la? wè fè pou retire nan la vi ya. E pa de bal mba gaspye jodi a sou li nou? Map kite l teritwa sa pou li liye, ba vre? Mek sa gon chen nan koul. Se jabwik la den. Mi fin tire sou li, li rale chen nan li bol. E pi li rale mouchwal nan poch li souki. Se pa piye mmet de yo. Ta taban ni kenbe li ploye mwi. Mwen di mwen gon plan pou misi, ki plan gen pou li la? Ou sonje sa mbe di pou maman nan? Map fin fè lot la avè pou map lop se maman. Ou ga bezwen keto, met ap an dan, pase ti alkol an batou ni an epi. Kale. Konan wal pou maman nek sa vin pi danje yi? Sambay. E bi yo ki wanyen problem nan? Bambot. Alô, chave. Mas sempre aqui também. Tá tudo bem lá, tu vai.
Ami ok boss, ta va yon problem nou ma pou de joun koun ya la. Men, tan wole men, sa ti bay sa age soli. Bay sa ron ouve bay la dan, e mbaka kwen sa ka pase ya. Fon fason pou mwen rejouen mwen sendi. Sa va pase kon sa? Mwen te pale mwen sendi oui. Man mwen te age la kon bay soli oui. Je mwen gade ya la. E fon jen pou mwen fin avisi kamen. Li met pose mwen mwen soli.